Lihat teman-teman, ada visi Kak Ros, Ahmad Bawa Boy, Cikgu Besar dan Bang Saleh. Wah, Cikgu Besar cantik sekali. Mereka akan mau makan es krim teman-teman. Kira-kira visi kalau makan es krim berubah jadi apa teman-teman? Visi makan es krim Batman berubah jadi Batman teman-teman. Wow, keren sekali sih Visi. Wow, Kak Ros makan es krim berubah jadi Iron Man teman-teman. Warna merah kombinasi warna emas, mantul. Lanjut untuk Ahmad Bawa Boy teman-teman. Aduh, Ahmad Bawa Boy berubah jadi Dora. Lucu sekali teman-teman. Waduh, kira-kira Cikgu Besar dan Bang Saleh ini berubah jadi apa ya teman-teman? Wow, Cikgu Besar berubah jadi Kapten Amerika teman-teman, megang tameng. Bang Saleh juga berubah jadi Spiderman teman-teman. Keren semua teman-teman. Kakak pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye.